Assalamu alaikum, hörmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 22-si bazar ertasi kuni biz sizlarga Ukrayna ve dünyada olup geçken vakalar haqida tarif etmege devam etamiz. Merkezi saylov komissiyasının malumatına ko'ra saylovlarda saylovchilarning tek 44.84% rey berdi. En yüksek göstergeçler Chernihiv ve Poltava vilayetlerinde 54%, en alçak Zakarpatya vilayetinde 41%. Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de keluf 44% oldu. Merkezi saylov komissiyası Tunivanki rey beruv Ukrayna parlament saylovlari tarixinde saylovchilarning faolligine ko'ra en alçak oldu. En faal Ukraynalar 1994 senesi rey bergen edi. O zaman keluf 75% oldu. Saylayıcılarının kellufu gerçekten de 50%'den az. Ukrayna için bu alçak göstergeç olğanına bakmadan daha yaz tatiller vaqtda olğanına gözde tutmalımız. Ve ikincisi bu nevbetten tış saylavlar. Onlar Ukrayna cemiyeti için beklenilmegen oldu. Alçak kelluf bu bütün dünyadaki tendensiyadır. Ukrayna'da aynı. Ukrayna'da nevbetten tış parlament saylovlarında ciddi kanunni bozuvlar olmadı. Bu haqda Apora Grajdan ağında haber etildi. Teşkilatning ko'zatuvchilari rey beruvni nazorat etdiler. Ular emiyatsiz kanunni bozuvlarni qayd etdi. Bu namzatlar tarafından tashviqot qoidalarini bozuvlar saylovchilarni satib aluv saylov sandiqlarining yetishmamizligi. Ammo Grajdan ağının ma'lumotiga ko'ra butun bu statistik bozuvlar nevbetten tış parlament saylovlarining son natijalarini ta'sir etmeyecek. На 10% выборчих дільниць Saylov bo'liklarining %10'unda byulletenlarning kerakli shartlarsiz beriligi qayd etildi. Bo'li 139 bozuv oldu. Misol olarak byulletenlar chet el pasport ya da pasport kopiyalarini berildi. Ammo iyi tendensiyada bor bu foto byulletenlar sayısının azlashuvi. Severodonetsk şəhərinin Rus işğalçılarından azad etilivinin 5-ci yılı. Lugansk vilayetinin şəhəri 3 ay davamında işğalda oldu. Iyulun 22-sində Ukrayna Milli Gvardiya, Ukrayna Silahlı Qüvvətləri və Gunnuly batalyonlar bölükləri 3 taraftan qanunsuz silahlı müfrezlərinə hücum etdi. Və tan atqan vaqtda boyviklərlə şiddetli uruşda şəhər azad etildi. Operasiyaga rəhbərlik Кривой Рих sakini Ukrayna Milli Gvardiya polkovnigi Aleksandr Radiyevskiy yaptı. Ertesi kunu ise iyulun 23'ünde Aleksandr Radiyevskiy Lisichansk şəhərini işğalçılardan azad etken zaman elak oldu. Severodonetsk'nin azad etilivi münasibeti ile şehirde sergiler ve leksiyalar geçirildi. Akşam ise avtoyürüyüş, harbiy orkestr marşı olup geçti. Ve Gurji artisti Vahtan Kikabidze iştiraginin konsert oldu. Запорижье шəhərinin İnqilab Qəhrəmanları meydanında iyulun 21'inde akşam üstü Qırım tatarlarının birdemlik mitingi olup geçti. Tədbirge yerli faaliyar ve şəhərdə olğan Ukrayna birligi üçün Umum Ukrayn moto yürüyüşünün iştirakçıları geldi. Bu elikler Ukrayna ve Kırım tatarlarının bayraklarını getirdi. Ukrayna birligi için moto yürüyüş iyulun 15'inde Ujgorod'da başladı ve iyulun 23'inde Odessa'da yakunlanacak. Tahminen 300 biker iştirak etti. Merkezi saylov komissiyası nevbetten tış parlament saylovlarında chet el saylov bölükleri protokollarının 100%'ını sayıp çıktı. Bu haqda komissiyanın saytında haber etildi. Yer berilgen malumatqa ko'ra birinci yerni 29,5%ni Avropa Birdamligi Европейская Solidarность firqasi qazana, ikinci yerde Xalq xizmetchisi, yani Sluga Narodu firqasi 28%, üçüncü, yani SES, Golos 19%. Қалған firqalar 4%'den az reyler aldı. Chet el saylov bölüklerinin umumi miqdari 102 edi. Serbest ve namuslı parlament saylavları böyle Kanada Tashqi ishlar nazirligi Ukraynalarning rey beruvini dedi. Twitter'da Kanada diplomatik idaresi Kiyevni nevbetten tış parlament saylavlarının kechiriluvini xayrladi. Xayrlavda qayd etdilar ki Ottawa elleri de Ukraynaga qo'l tutmaga devam edecek.
Парламент сайлавларының кечірілі вынен Украинаны да Чехия баш назиры Андрей Бабиш хайрлады. Твиттерді ерлештірген хайрлауында язды. Украинлер ой сайлавыны япты. Чехия президенті Томаш Петришечек есе яны үкімет ислатлар елыны девам етежегіне умют еткенini білдірді. Девре алем сеат блогер Артем Сурин Украинаға қайтып келді. Бұ девре алем сеатыны әткен илк Украиндары. Сеатының адыны Big Circle деп қойды. Сеаты кечкен сене октябрінің 15-інде башланды ве 280 күн девам етті. Бұ вақыт ішінде Сурин 100 000 километріні ашты, 6 қытаны зиярет етті. Дүниенің 40 мемлекетінде бұлынды ве серияның эпосы меридианларына кечті. Айны заманда учақнен асла құланмады. Украинаға океченлерді қайтып келді, бірінші оны дәвлет сыныр қызметі. Украина рекордлары китабы векеллері қаршылап алды. Ідея виникла зробити цю навколосвітню подорож. Ғайе бұ девреалем сиятны Лондра Қырал география жемиетінің қатты шартларына көре керчеклештірмеге еді. Оңа көре девреалем эпсы меридианлар, қыталар кечілген заман сайла. Бұ қайделер 100 ел бар. Шунun için seyahat uçaklar kullanılmadan olmalı. Бүгінден басты боевиклер атеш ачымады геджеден башлап, рус ишгалжилері тарафында ичбір түрлі провокациялар олмады. Бұақта бірлешкен құветлер операциясы матбуат қызметі хабер еті. Отмек мұтарекесі ил күні есе терроржылар хутыр Вильнейні атешке тұтты. Олар құршынатқы чевезіріқлы техниканы қолланды. Штабта түневін әлі қолған аскерлерінің адларыны білдірділер. Будесанчылар Семен Румигин ве Никита Скиченко. Олар Луганск вилиятының счастье шайрайянында душман минасы ұстынды патладылар. Ишғал етілген Қырымға бірлешкен меретлер тәшкілаты инсан ақлары незарет етуф миссиясыны ебермеділер. Бұақта миссияның Facebook сайфасында хабер етілі. Білдіруді языла бірлешкен меретлер тәшкілаты баш ассамблеясының қарарларына бақмадан Русия Федерациясы миссияны ярым адаға ебермей. Миссия тәмселжілері Қырым елі мемории сынарда бұлынды ве Каланчак ве Чангар еқлав кечетлеріні зерет етті. Қайды тілерке боле зеретлер ве ишғал етілген Қырымдан келген адамларнен қошмалар инсан ақлары вазиетіні ұзақтан незарет етуф усуллардан бұрыдыр. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымызды да дачо хабарларны сізлер UA TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA TV-лі олыңыз, озыңызге мұқайт олыңыз, яранға қадар көрішкенже.